Today, I want to talk about something very important in life. ዛሬ በጣም በህይወታችን ጠቃሚ ስለሆነ ነገር ላወራችሁ ፈልጋለሁ። Our emotions. ስለ ስሜቶቻችን። Emotions are our feelings, like happiness, sadness, anger, or fear. ስሜቶች ልክ እንደ ደስታ፣ ሐዘን፣ ንዴት ወይም ፍርሃት የሚሰሙን ናቸው። Sometimes emotions are small, but sometimes they feel very big and they control us. አንዳንድ ጊዜ ስሜቶች ትንሽ ናቸው፣ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ትልቅ የሆኑ ይመስለናል እናም ይቆጣጠሩናል። Many people ask, how can I control my emotions? ብዙ ሰዎች እንዴት ስሜቴን መቆጣጠር እችላለሁ ብለው ይጠይቃሉ። How can I stay calm when something bad happens? This is what we are going to learn together today. መጥፎ ነገር ሲሆን እንዴት ተረጋግቼ መቆየት እችላለሁ? Stay calm ማለት ተረጋግቶ መቆየት ነው። Something bad happen ማለት የሆነ መጥፎ ነገር ሲሆን ማለት ነው። This is what we are going to learn together today. ይህ ዛሬ አብረን የምንማረው ይሆናል። First, let me tell you something. Controlling your emotions does not mean you must stop feeling. መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስሜቶችን መቆጣጠር ማለት የሚሰማንን ነገር ማቆም ማለት አይደለም። We are not robots. We cannot just switch off our feelings. Feelings are natural and they are part of being human. ሮቦት አይደለንም። ስሜቶቻችንን ማጥፋት አንችልም። ስሜቶቻችን ተፈጥሯዊና ሰው የመሆን ማሳያ ናቸው። For example, if someone makes you angry, you cannot say, I will never feel anger. That is impossible. ለምሳሌ አንድ ሰው ቢያናድዳችሁ ልናደድ አልችልም ማለት አትችሉም። አይቻልም። But what you can do is learn how to react in a better way when you feel angry. ንዴት ሲሰማችሁ በተሻለ መንገድ እንዴት መልስ መስጠት እችላለሁ የሚለውን ብቻ ነው መማር የምትችሉት። This is called emotional control. So emotional control is not about hiding feelings. It is about understanding feelings and choosing how to act in a safe and healthy way. ስሜታዊ መቆጣጠር ይባላል። የሚሰማንን መደበቅ አይደለም። በጥሩ ሁኔታና በጤናማ መንገድ መልስ ለመስጠት የምንመርጥበትና ስሜቶቻችንን የምንረዳበት ነው። I remember a time when I thought I was strong because I never showed my feelings. አስታውሳለሁ ጠንካራ ነኝ ብዬ ሳስብ ምክንያቱም ስሜቶቼን አላሳይም ነበር። I believed that keeping quiet was the mature thing to do. ዝም ብሎ መቆየት የብስለት ነገር ነው ብዬ አምን ነበር። This brings us to something very important. Self-awareness means to know yourself. Self-awareness means to know yourself and why you are feeling to know what you are feeling. If you don't understand your own feelings,